Halo, Cok. Salam weh. Semoga yang Maha Kuasa melindungimu, Col. Hidup Sri Rama. Hidup Sri Rama. Saja Kena cicara lama kan. saja cang semang salam mapan mara buin depo di puan kada naja cang cimalali. Salam, Col. Salam. Semoga arwah Anda diterima di sisi Tuhan. Cang nu seger-oger nih sehat walakiat. Saja becang segar mone benana cideman ingat aja cang cimalali di puan ke pesta seni. Ijo aja pesta seni itu deh. Di Abian Center. Di Abian Timur non. Apa dah? Di Art Center. Tidak dong cuma nak gitu buat nih. Ngeng cucu makejang jam lali ke Abian Center gitu. Abian Center. Iya bekat aja anu mau takon pak di Abian Center gitu. Sesek ada namang ya. Saya saut dengut sampai Abian kapas gitu. Jadi lo melangah mula. Tumen aja janji lali. Do tugas di puan tuh kan malu lomba lagu anak-anak gitu tepung. Itu tingkat dekat ho. Sedeman hati ya. Cang deman itu bo. Ini milu festival, ini milu lomba tuh aden cang nih paling ceni ini masuk di dekat tuh. Aden si misi milu. Ini tampil paling malu dah bo. Oh. Paling nakal itu. Mara nakal kita je pentil nasa yang kena. Sing yang penting kan wanen ya tampil gitu. Berani tampil. Nak besasai urut uncang yo. Nyana namun lomba harus ngedengang lagu pelangi gitu anja yo. Uci urin. Lagu anak-anak. Tenang kan gitu yo. Pe meneh buka panggung di muka bu juri mau kejang padambia nega. Mererek konya. Bu juri seksi-seksi sana ci. Bapak kayu konya. Mau gendeng baden ca. Gedeng pelangi payu kena. Mau gendeng pelangi ya. Mungkin. Sing salam malu. Salam anak-anak. Salam. Nanti gitu. Aden ca nak kual jo juri nyongkok di malu. Borem kita nyontok nah. Artinya berani tampil sesing engke na nenek ya. Gendeng ya. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau, warna celanamu. Wih, guru lengah. Kemudian kamu laku konslet mata nih. Bora aden cang paling cini naeng kual nih. Begitu yang mengendeng pelangi, alangkah indahnya. Tepuk celanan bu juri di malu. Merah kuning hijau warna celanamu gitu. Dia belangah ngurin tuh. Masaut penonton Engken mana? Sampai godel jaranmu tanduk gitu. Di kaki nganter anu nendo. Pecang kedak jauh jak cagar beseng mana apa ya. Saya saudara tak cuma cang mau kita main bercabian cang nasa. Tahu kita ada sekejap ngembon aja. Tampil kedua ada. Cang saya demen nih demen yang cang. Dopa nih mukoh, dopa nih gemrot. Oh nih, ane peserta nomor 2 ada. Ya mara mau jalan, ya mara dekat itu. Biasanya saya ngontan ganot ya. Lano muni, begitu mesti ganot kini. Sap, bayang ganot kini, ya mau jalan, ya mau jelos landan. Aduh, begitu mungkin kesuan ya menyaluk. Begitu begendeng ya. Begendeng ya. Gendeng kupu-kupu. Betul tampil ya, tegap saja. Tegap. Gendeng ya, sambil laut senyum-senyum. Po ame belalang kupu-kupu mara tebut jit imeme kalang sing membulu makejangan cuma ngulungan bata ada cang bungkar gede coba sih ya rame naik cang masih sebat ada cang tapi bu juri demen ya cen makrano kita anak-anak bani tampil biar pelih ini peserta nomor 3 megendeng bintang kecil ya bintang kecil bintang kecil di langit yang biru, bintang besar, bintang bapak polisi, bintang gerilya, bintang para pejuang, bintang 7 obat sakit kelapa. Kau nyaplir? Nyaplir makejang nyaplir. Sing ane demen hati itu saya nak nek to. Nek ceni udah di desaan cang demen cang dong. Engken dong. Nek tengi, sing biasa mau gending cening
Putri Ayu. Gendeng Bali ya. Mengeneng Bali. Anak-anak yang menyanyi Ceneng Putri Ayu itu, tolong jangan itu saja nyanyinya ya gitu. Tolong diganti dengan Halo-Halo Bandung gitu. Yo berkeliwat apal ke nyanyi kene ke Ceneng Putri Ayu. Ceneng Putri Ayu ngejang Ceneng Jumah sing gitu. Apal. Seketika ganti ban Halo-Halo Bandung, bengangsang ya begending. Halo Bandung. Kita ngono lagu. Itu angun lagu. Lek ben sing nganggo. Aduh cang teman. Ini cang ini temen cang mabale seni sendra tari ya. Sendra tari gas penampil STSI Denpasar. Gas hujan tau, Bo. Tahu anci judulnya? Apa judulnya itu deh? Anggada Uya Hujan. Anggada Uya Hujan. Iya maro pesu jemaatnya uyakin hujan. Peman becang beralih ke belakang panggung. Takon encang ba ada nak cewek-cewek mau payas. Ge dados napi ge gitu. Be masau tiang dados si manis jembatan Ancol. Maro ketok dah takon cang apa ya si manis jembatan Ancol. Apa dong? Dari jembatan ngene. Dari jembatan sekonya yak ya. Sing kene. Jadi sing jenis-jenis bo cuma bengelah semangat. Kalau mah lagu anak-anak. Si harus pangala mesti semangat. Ben Puan Jani semangang loma geguritan. Si aja cang harus tampil sing tadi kalah. Biasanya sing gitu jo. Mapan bengelah pesantian. Jadi jika dan bawa Norina kan guru Iya bo, cang mempersiapkan lagu cang. Saja. Iya bapak luli petung dino cang bang apal. Wih lagu engken do. Geguritan. Cing artiang. Cang artiang. Pokoknya awak tampil aja dowo. Yang cang mengendeng cing artai. Apa? Yang cang mengendeng cing artai. Apa mana ngartai? Ngartiang atau no? Kata cing arti ya cang mengendeng cing masang. Masain gitu nah. Tuh ngamasang. Nah, gendeng ya. Jajogina batun sumangko. Cing artiannya nih. Oh, cang artian. Jajogina batun sumangko. Oke nih. Artian nih. Geng-geng ale juara. Cing artian jajogina batun sumangko. Aingeh wentan jajogina misi batun sumangko. Lupa. Sode mengeneng. Kita sing artine. Kene. Itu sing arti mata-mata tuh. Mun kengken ngarti yang mesti lebang ngale pengoreng betul. Jajogina batun sumangko kategak mengalis lopi. Rujakut misi gedam meli sampi ditemungkus geti-geti biu emas biu kayu tasa kabulek ada emas ada perak. Cang artiang ciorin cang artine. Kengken artine. Jajogina batun sumangko perogina marotoko. Kategak mengalis lopi maronegak cangman kopi. Rujakut misi gedam sampun bosan ido daning wedang. Meli sampi ditemukus mana si padu maungkus. Wih, seromaman kan. Geti-geti biu mas melegenti cang mepayas. Biu kayu tasa kabule suboliu anak mau balik. Ada emas, ada perak, ada lengar, ada bongla. Ada lengar, ada bonglaci, jemang kopong. Naliu po jang. Jang sing ne depan jang. Darang nah. Jang sing bau litunian. Yo mai pesu cang bau nasi ce cang. Nasi ceng. Di melalui ke pesta seni benpok pangsing hujan nang bo. Gasne cang manungka di pesta seni. Nungka Nungka yang baru pesu lah di pesta seni. Uyakin hujan jadi ben nyungguin gitu. Ya. Udah. Sajan mau ben gulam neci mau makado. Sol. Diwasin. Toto wedo. Gula mulik lot kau. Aduh, magulungan wet. Angin barat. Aduh, toto iwasen wet. Iwasen. Ya. Aduh, ada Di api. gula me ada api mau gula toto mau kebar api. Nah. Ulong wet. Di samping romong pamore itu wet itu. Toto di samping romong pamore. Tuh. Cang matu benar nih. Api ngeden-ngedenang wet.
samping romong pamore col. Aduh. Yen sing ngalung ning ngene sinang ngeden-ngeden nang apiye. Ne perlu nenena ngaturan jero gede mamorat. Pangsing ngalang pun romong Yen pamore. pun romong pamore perusahaane sina lakar macet. Cai sing man tongos kali gai. Dalan col. Pangsing ngalang pun ngeden-ngeden nang api col. Nah sing amat-amat kewalo liange aduh masih jelek nih apa yang ngeranangi dewe ngenyaken somah kene dua jenangne sugo peyot yen sing mula sangkane dewe kene guna lah ne bidang do kapan nih raga nyak apa ning lemoko ketu yen bidanan yen monto raga tugasnya bajang kade rasa milih nak wani mam kewala jani tadi nek kene bakatnya tua aja nak pertemuan sing tadi ketua karan tugasnya bajang bani raga pesu sing bakir ramoy yen raga ka pesu lo Gayatri ketua lo kalkija lo raga mau siap nak udia raga adanya Gayatri ken ramoy lo sing nawang angkal memang ada lo Gayatri halo lo Gayatri Gaya Putri masakin nih itu boy raga jaglen nasane ketak bayu nih posoma toko be kumis nih kengken cara blongkeng ares iya napo kadean mau kade celek kodok kan wah jol sing aduh bagus nih aduh berat marah pasti ndep ragu itu nih aduh Đó di kene-kene tuh jelek nih kan orang melaknya aduh lemuh nih goyang reggae nih aduh baliu yui damang among Gawan Solo. Aduh man ke Solo beli. Iya kan bisa magening. Ngenyakin nak wani. Jenang alah jongpeng arek. Len. Gaya apa? Gayatri yang beli. Agam nih ngomong. Belikan. Sebat nih. Mau somah agak nasuge sebat. Anu beli. Anu kengken. Temen dek sebat dek gitu. Nih sebat kan jenang beli berjelek ajaan kok. Bilang cang pesu rilek ngajak beli reramo aja tuh lo gitu. Do jelek nih. Kuala melah nih bo. Melah nih kengken. Aban sugeh ya bo. Ini madan loh mata arta mata keranya. Yen sing kebeli ban sugih be piyedan apa kekalen apa olon. Li. Pas pasang bawa ngomong gitu nih.
pelagat nasinya. Beli. Jadinya nak kadang beli saja kena canggih kalau pedeh nyenkin beli. Kalau sing demen masuk makin beli sing beli. Ah dia canggih. Sing 100% untuk beli. Dok biar kene beli. Yan beli ngabo motor keto pesu, ngabo beli jet full. Kan len penampilan beli. Todi keto naik buena kene beli. Biar bajangan kapan yang beli. Biar beli tuang. Jang nak nu tetap cinta kan beli. Nu tersno. Benar. Yang tadi deh yang beli pangsang merebat. Nah, apa nih dewek ini di pemamoran dadi contoh, dadi tetuladan yang mau berayo, roban jawat iona timpal pada mekejang. iya nih raga masoma selesai meseh jelek tu adane. Lenek nanak ngangon baju meseh selesai long kau cak. Iya nih raga masoma acepok mati hidup lan terus Bareng aja soma. Nah, Keto kenahnya. jelek melah lan barang-barang beli. Ien beli mati pang. Mati ya kan cangseng bani tu. Ya bang tanam. Ngunyang pes polo nih numbo mati. Pian ko bang ko ba tanam aja celok kodo kan. Bibi ni kesangah lunasi jo kengken ni. Tu nasi cang beli dumada. Mati. Kengken lunasi jo. Pangengal-engal so mati ange bangke. Sing nen. Ini kulong cang ordo nih. Ini kalau ngapung nih. Kalau ngapung. Nih jelema kenah dan duak nganggo kalong sing kena ban. Aduh bat. Belang. Udang kilo kadian ini. Dah ketai boy. Bat mau. Nah. Oyong ibu nake. Aduh kudang geram nih beli. Be kudang geram. Kudang geram. Kudang geram nih. Sasur gram kudang ini. Hah? Sasur gram. Masa mau nih gedenya sasur gram. Sasur gram sekan apa tangon nih. Yes, satu sasur gram nih. Nah tuh maro cocok aduh leh bong caban apa? Le. Oh. Iya namuni kemelahan gumine kerta. Adi tumben beli akan sengangon emas gede sajane. Basa jengah. Nyene jengah hang beli. Pinit lo rumah he. Adi ya jengah hang. Beh ngangot kalong ada meliti. Mana amon tuh ya nak nyidang Di beli. samping coba. Dulalir. Jengah basa. Tuh angkal beli nganggo emas. Onyang. Buruh ke stok ngai pamor. Oh pakai tang pamor dah setrak dia nih. Jaga adab cang. Beli anda semua. Amuni man pipes keras keset dagang maset. Takon ini dagang maset. Oh. Bu, wenten kalong amun talin kapal ya kok. Kau Aduh, jero gede tan wentan gitu wene. Mana mungkin wentan? Wentan amun iki. Nikom pun. Nas kurang yang tiapang cain makalong. Pangnya ala singo jenangnya kagak. Terus singo. Man di subane keto kengken anda beli. Amuni melaku mini buina lantas nyen robnya ada nah pekrimik. Nah, buena yang tadi bencang ide ken beli sing tadi hidup monopoli. Maro beli sugih pang payu ibu apa didi sing tadi keto. Panjangnya hidup lan ajak Paros sarpenaya selunglung sebayan tako. Ben jauh rumah di bingling. Oh tu nang diang leng mulai. Aduh, jero gede tulungin tiang. Nang diang tu. Tiang sing payu masuk sing ngidang maya SPP gitu. Sing bang beli nang dipis. Kangen kena seret balin lagi-lagi ya sing misi pipis. Pamor ada di sampingnya. Demak pamora kampil gres sabat suna ada po man pipis payu panaknya masuk. Nah bang keto beli maroy. Toto di telon ada masih nak mulai ngeleng tu nang diang. Nek dajan umah. Bener. Neng laki anak lo limo. Aduh jero gede tulungin tiang. Ane balu tu. Bener. Aduh keto. Tulungin tiang jero gede. Juang tiang. Ablok ketang natnya Mana jual. balu tu. Piang nak tiang yang ling. Man.
tulungin tiang bang tiang gile pipis sing adop jemak pamor duang kampil seret sabat aja pamor bomnya kena pot Bos ngencot tuh agak sing mati. bahasa jengah kengkelong Ketu. ben ada nang ling memet nak ngudiang ling ini tuh Ada api Ien nyebak malu marah ma peto Ien ngomong perakatan ngeling lantas ada apa nih Sengkala Pak. sakalo kengen Itu diromong pamore Pak. kengen Ada guongan amulapi Pak. jelema sakit nat Samping rombong pamore po. mengkengen Aduh api amun gongnya gedene. Apa? Api ngeneh. Api ngeneh. Biar kebiar. api sing ngene yo caiman nganu ngancungin pamor lane Sing ada Pak. mat Anu apen pamor yang ke sisi lana sing Anak ini kengen mo malone. kelane Ada gulam. mat Angin ngelinus. Begitu mekebar gulamnya pesu api ulung di samping rombong pamore Pak. romonge pun Mak kebar api rombong pamore. Ble. Yen kene ulo asinak ada anak mintonen perusahaan irago. sing bungane dewek memanguh ikang bayo Ngapan tahu? nah lanjani pas kok kene Mon. pangnya pejalane nyatur buano nyai majalan lorat jalan Nang lo dong cang. wih mai Aduh lang kalong. nyai kelot laku benyak pangnya mencepuk di tengah jalan Oh nah. Jalan. jika kita tuh Semua jalan. lain cai kajol aku Kajol. jalan Ijak kajol ah Kang Kijau po. wih cai kau laku Cang benang kau. benar mah jalan Benang kau. benar Ih. wih mah jalan sih mah jalan Nang ijo cang. kau Nang kau. benar Sake walenu swece kawin Ian dia munilah curi dewek dadi manusia Ricat kalau majukungan di tengah yang segara Ian uling dijek kaden ada angin ngelinus Ombak gede Ditu lantas membading jukung ini penikir dewek Dijo ya dewek kampus Ni soleh ada pelinggih ini apa sih? Sina sesaya dengan ngaturang cana ngaturang batin. Sejak bodoh soleh di samping pelinggih muli gede ni ada punyan basit. Sake walau medol buah alungan. Kalau tegarang mas itu lumadak sidang kedua mendingatin angin kau.
Di tiang lunas pengampura Ratu Batara. Ampura. Ne banyak dirauli di jota ke tangkel. Nugra di tiang Ratu Batara. Di tiang banyak saking tepi sirih. Benar. Oh, ne banyak di. Aduh. Ne banyak dirauli tampak siren teko tangkel. Nentan di tiang saking posisi. Batara. Ne banyak dirauli posisi. Apa ale banyak diromai tangkel ke Bataro? Orang. Di tiang lunas selamat Ratu Batara. Banyak diro kaluna selamat. I selamat sing mau balik. Kang Wangi selamat. Ci mula jelema macam-macam ci. Dijadai selamat. Ya sanot. Mengawak-awak kan. Terus besak betaro-betaro kan. Sekan betaro dini tedon. Ya. Tapi ya dini kebiar-kebiar. Jen betaro. Dini. Nih sangka ladang nih betaro nih. Nih bo dini bo api junyan. Nih nyong betaro nih. Nyong betaro apa cara nyong kucing? Kedan si mudah betaran ke kedan si. Sekan dini api tepuk sang. Ayo. Dunia cang alin betaro. Cara cicing damplek motor polon ci. Ngalin nyong kan. Nih toh iwaseng nih. Ayo. Hah? Aduh. Jelema mata orang Cibetaro. Saya ada jelema lebang pada. Nih sekan betara nih betaranya kalau. Jelema. Cimula getap. Tumen ada jelema mai ke pemamo orang ci getap nyok. Cang pahlawan. Apa? Cang pahlawan. Apa toleh iba melap kamu? Kaden ibo cang jejah. Toleh ke iban ibo pak mainah. Toleh ke iban yo cang pahlawan. Pan. Hijau Betaro. Betaro jelema mata Betaro orang. Betaro jelema kurap saja. Nak jelema. Betaro. Orang jelema mata Betaro ngawal. Jelamon yang dulu dekat lu. Cerumang lewat ke Betaro. Yang dia mulai sempat kemana? Ih, sapi dewe matakunnya dia ada. Woi jero, yang matakan jero.
ajak amun tuliyo nengalih pangidang makatan kekengken yo api ya api tak papa Cangpa oh Cina tak papa tadi Papa pungkat Cang numpuk ing papa Suwot keto cang tumpuk ina kani meme Imeme somah papone Imeme pa somah papone Imeme no hidup somah papono Sekar pa Ijo yo ijo Nepa 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 Yang pak no hidup hidup selamat ya. beli di beten tatahak ini becol nyi sidur Aing Apa aing? malu beli tadah keni becol. Begitu cang nadah i becol. man gengge Begitu cang tumpuk keni rawet. irawet nyi numpukin dijaya Ada. Apa dah apa? Maro socang tumpuk kerawet adi jet camak lecu. ale Apa mancu? Angkos! ale Si mula jelema macam-macam. Sing taen si satu macam. Kengken uno ne. Kemudian adi imeme suat tumpu engci jet imeme makleto. Apa yang makada? ngabot tio ajak ale api ngabot tio Ngabo sing apa? sing apa kengken nih Apa mute? adi memen cijet nama kejuk Pokoknya Apa ngapa dia? saja Apa dia? teman. Sing ngabo tio. hah Sing ngabo tio, ngabo tikah pelalian. Apa tiga pelalian? Karpet? Aing Apa? kenapa perla. jang dorina satu nih kecu Api uno uno cing ale api kengken Yang ngepo api po. Yang tepo nepoin. ini Cang mai laku api aja Mai, meme. Mai laku api. Sugro, bataro. cina ngudiannya mah nak ngudiannya aku panglima Potaro po. neken betaro Potaro. nih betaro kaden citlu di kedeng betaro Meneh po meneh. bangun Sugaro.
Nangin yang majang meriko. Aduh. Aduh. Nak kena kengken situ. Ngomong cedo yoang kenit. Sasar. Dadi marorin majang kemu marketang. Krem. Nangin yang majang meriki. Biar. Oh, maro bapong resep. Aku resep bang. Nih bayo. Dados selang seselat duwe ini. Dados. Nah kengken ni mede. Dah kamu kengken. Jangan mati belinya. Oh iya boy. Kengken. Mati menunggu. Dah kemau. Koren ngoyong. Jangan mati belinya nanti. Ngoyong. Ya. Ini ngoyong. Sing dan Melang gitu. Sing udiang makilat. aduh, Masih meme masih ketau. kena diorin. Dol. Cai nyai pada nang kelatakan Dewa Ratu bengong bapong balik buat tinusan keris nenena bueno nuktuk langit asin cinyemah nak botaro yen bapong ngerasa asing anak ngamu keris ini senguhang ngobotaro nang tegaran jani cai sido cinyumah anak ini udah ini luwe ini melah kerese anak ini lantak ngamu Ulian keris ini mau tamu. aturang titiang pusako duit Paturang kitiang. Agam nge banda sari calo aturang. jelema lengah to kengkeneng mangkin ni pangtan titiang nah cauh matur generagone ini catur wangsone nak generagone puniki Aduh, Kengken. main catur nak aja. Jing. Sing bisa. catur wangso Catur wangsa udah main catur, main sekak ya. Aku madan. Wangsa nih papat Brahmana Kesatria Wisya Sudra nih gitu. nge sampun kemana antuk titiang dan presida ragone nyauren ini atur titiang ini pesengane sira ragone puniki Acur, Pak. lacur kengke Menerima gambar tapi tidak menerima suara. Kerusakan ada pada pesawat televisi Anda. Hanya ngomong ya. Nih yen sampun kenten wenten ragone diriki ring posisi sapun api wiwitane ping kalih mecunuk sarang titiang puniki sapun api Nawagang jero. inggih Iyan inik punika takenang jero ring titiang keni antuk titiang matur. inggih sapun api Kawitne mawinan titiang wenten riki tan wenten kios. Ricat kalau titiang wenten ring tengahing segara. Ricat kalau titiang majukungan. inggih Wenten angin ngelinus, ombak magem,
Rika sampun bencak tur mabading jukung sane penikin titiang. Jukungnya bencak. Inggih kepung sang pangsing yuk titiang antungipun coba. Sake wanten kantun sui jembang. Kampih titiang iri-kiring pesisi. Samalih titiang ten keni antung ilingin kangin kaosane muasa catur muana. Paling Dalam. Makin gumun. Aretan kala raga nama jukung bencah jukung ragone ring tengahin segaro. Patut. Rares teneling ring dewe. Sakit sampun wenten riki. Patut terus. Ay. Ora. Dalam. kadang jangan lantur petakonnya jak pragat yang kiai. Dalam. Disampun kampih deriki eling ragone Yuk Eling. dirasa pepetengan manah titiang. paling makin Sake wanten risampun titiang boleh meteg-tegan sade wau. Wenten pelinggih tugu asiki. orang tuku niki Sake wanten di samping tugu punika wenten punyan base. Soleh base punika duaning medon wantah alunga. Nika sampun angin titiang serana lunasice. Wau rasa mesriak galang yuk di mana titiang yo. eling raris wiwit sang kanuna sico Inggih. disampun eling ragone jagi anyakan lunga kijo mangkit Nawagang jero. Iuk tene titiang wantah jadma pengumbangan. Gumanti seraina ngumare desa. Duaneng kadilino yuk ki dewek titiang. Wantah ngidup-ngidupang dewek titiang. umaro desa Inggih. Dalam po. dingasi Sing. Bapak cik kuping jahe. Yo. Kengken nih. duduk angon piana Angon piana. bener Atuh dong luwung beli. dong lunga kengke Mumpung cang senyak memanak kan. Duduk angon panak. Bangkong apa? Dakono ya malu nyak ya duduk. ning jak cening bapokin cening cening keto masih dadi mau bapokin bapo yen rasang bapo patuh wangsan cening ngajak bapo yen duduk cening bapo kengken nya Kengken tuh yang duduk ceneng bapo. yen duduk bapo cening kengken nya nya mon Wenten pikayon jero asap punika titiang iring jero. domisi mengarang mengiring merana Geram. tiang jag ingatnya po gitu Tiangnya pe. oh yen pin bapo bapo Oh, gitu ne panak bapa mesine. bapo panah Soma bapo ne yen ngau ke nenenan me gitu bate Apa tuh? Model apa jak me gitu. Cang senyak cang me ngono gitu. mengkengken ni Ngadok kuku bapo tuh neng. I bapa mayen mai kengken. Yen ngak memet sing tadi ngak umbe gitu. Ngak memet emak-emak. Ngak bapo sing tadi bo gitu. Sendadi po. Inan sugih kene. Tiang-tiang men. Ngak bapo harus bapak. Hanya asing langsung. Teknologi canggih zamannya maju yen kini bapo harus bang mau bapak. Oh. Kini meme harus apa mau mama. Mama. Ide nang apa jak meme semang-semang mesaut bener. Oh. Ma, saya minta pesan celengis. Nyak pangus tuh. Mau mama minta pesan celengis. Mama nanus ya dah. Ah, Dok kini bapo. hakin bapo Sing dadi mau bapo. Sendadi ma bapa. sing tadi Uleng jani harus mau bapak tekin bapo. Ngatang, sing dadi mau bapak ken bapo. nggih. Ingin tahu. uleng jani Iya. Harus mau bapak tekin bapo.
Sing tadi mau bapakin bapo. Tak cara tempe hadi melingkar sing karuan bucu ah. Tengah. Bapak, mama. Mentonya nadane itu. Orang. Nyen. Icau adanya. Cau kuan sinut. Col. Beli becol. Becol. Belinya nadane. Ketut. Ketutnya. Rawit. Oh, beli madan ketut ruwat adan beli. Ketut ruwat. Rawit. Rawit. I bapo ngaweng yo mah cening. Iya ngajak di becol mah tenang. Weh. Jol. Nuduk yo nyak angon piana. Liu anak enawa. Nyenadan ini yo. Nyenadan. Sengaladan gampang, Bang. Nyenadan. Panglah nostalgia dane. Menyen. Ya mapan ya bagus jadi lah keradenan dia Imade. Imade nyen. Imade Jangolan. Mon tekan yo ling pase. Made jangolang kuno tuh boh. Man. Made jangolang zaman modern cicing jangan madani bentar. Di bentar di John di Blacky Hendrik. Made jangolang kuno. Menjadi nyenadan yo. Pang sesuai di pase ke. Oh menyen. Imade. Imade. Lomo. Nyelek. Onya ngemang adam mutororo bang. Buka dadua sing kang wangcang beli. Nyen pantas. Jani ini. Mawenang ya teka dini. Kampes sing ingat kapan dewe. Oh. Ngumbang yo. Jagi made layar ada ning kengken yo beli. Halo, kenapa? Halo berapa kengken? Bawa. Bapo lah kan minuin. Napa bang memene Pebang memene, pebang bapane. Ning, Tiang bro. ceningnya duduk bapo, uli jani cening madan, Imade Jambe Layar. Adi misi jambe adi bro. Jambe sing ada len buah, Wah. kemertan manusia, tataan buah itu nah basi lelimo nih hidup dasar manusia wet dasar lelimo. Dasar iraga masih 5 jam. Bener ajak kerja. Ada yang jambe layar. Made Jambe Layar, cening paling nunas ijo, dijo nunas ijo. Dini ditugu nini. So cening orang tugu, suod orang tugu, uli jani adanin pura base selunga. Kuliah ada base nguai medon alunggah. Bener, nyene ngomong, nyene nyungsong. Nyene patutnya kupang 5 itu di pura. Sing adelen, soroh pemamorane makejang tuh, bapo pemekas. Nih ada robong bapo, cening pianak bapo patut nyungsong. Nah, mau Ada yang beringat beli. Ingat adane madan Imade Jambe Layar. Layar. Beli becol, beli rawit. Beli DJ megaya nih. Ye. Itu di Romong Pamore. Sangkal suge ki bapo liung lah pamor beli bengayanan ya dua. Tukang tunyel bor-bor pamor. Ye. Semongan Di Pamore. tengaye Masih di Pamore. sanyo Terus di Pamore. di kengkiana pulas di pamore. Bener. Kengkian. Sina ulian pamor yang ranang nih beli. Kengkian. Pamornya kan putih. Putih. Beli lalain pamor nih putih kulit beli. Ah masa. Ya putih ya. Tong. Oh, ih. Udah jangjal. Ien beli rawit kulit di malu nya cara Superman. Boden beli ya. Leng duri. Cara Superman ceret beli. Ayo dong. Putih. Beli becol putih. Kalau putih langah-langah. Oh, jadi langah-langah putih nih. Oh. Putih langa-langa bule nang adane. Sing yo bule nang. Apa? Kulit Cina merajah ya. Raja.
tiang barang aja beli di Pamorem sare. Sing. Urin yo. Nyanan yen made dot lakar Masare. Dijet ya. Itu pilihan. Nyanan dot tadi Masare itu di kamar nomor 521 laku. Aku udah beli lah kamar. Nomornya munto. Umah liung lah. Artinya kamarnya apa sih? Kalau rumah liung lah gitu. Kamarnya aneh yang muntiang apa sih? Kamarnya apa sih? Nomornya munto. Rumahnya liung. Oh, maliu lah. Rumah tabuan, rumah nyawan, rumah kawo-kawo, rumah. Omong. Sekan-sekan at yang oren Bang bisa made ngingatang yen dot lakar Masare di meten laku. Sare di mete. Yen madar di pon laku. Dar di pon. Len manyus ditukat laku. Terus tukane. Oh, pangapal? Madar di pon. Di pon. Masare di meten. Di meten. Manyus tukane. Lade. Menca di sana sing dadi. Wah, sing dadi. Adi jelema lengah. Weh. Yang kesangah hancah. Medar di pon. Madar di pon. Mesare di Di meten. meten. Manus di tukade. Ngencah di sana sing dadi. Wah. Sing dadi. Kemudian ke sangga ngencah. Lengah. Wait. Sing dadi ngencah ke sangga. Banyak pengucak no nyan. Nang udiang kineng ki. Sing dadi ngencah ke sangga. Mula sing dadi. Sing dadi. Nak lanang ngomong. Pulas di meten. Bener. Medar di pon. Jaing lah katut. Manus di tukade. Bener. Di sangah ngencah sing dadi. Sing dadi. Bineng kik. Sing dadi ngencah di sangga. Mula sing dadi. Sing dadi. Nah, Ya, nah. sing dadi, Bo. Mula sing dadi made ya bang resep. Mula ya orang di sangah ngencah sing dadi. Oh, sing dadi bo ngencah di sangga. Kenapa? wes, Kenapa po kengken? Sing dadi ngencah di sangah. Sing yo keto. Ah. Cang nang munyin yo Sing dadi ngencah di sangga. Nah, udah ngencah di sangga. Dia apa orensi? Semua lengah. Sing dadi ngencah di sangga. Tiang benawang beli. Nyana namun kita ngencah di BC lah tuh. Jauh. Aku madan BC. Tuh di BC. Si jelema lengah di WC. Di WC. Di WC ada. Yanyen tiang mesare. Ajak beli. Teruna-teruna. Tuno aja. Kene po. Ah? Meme pada tiang sing bisa mesare ya liu. Mapan uling pidang tiang padidi. Mes sing idang mesare tiang. Oh, bapak. Yai bapa. Ah. Bapa yang namun tuh potongnya ulas riat di jana jana pedak kuping aja mesare. Sombongnya ngajak beli sinya mesare ngajak ibapo sinya mesare ngajaknya ke mesare. Ada nyeng. Di meme kalau Beli. Hah? Panak cang ajak cang lagi bubu. Weh. Cang sayang anak. Weh. Ajak memek bubuk. Ayo bubuk. Ayo. Sengken. Mati bapak. Sing nasi capek ngalam bapu bangko. Ah, Kaya kan panak pula saja meme. Sengken. kudiang memen cia. Dah lah cemburu naik. Ini meme pulas ngajak pianak bercemburu. Buru-buru cemburu buta kan. Kalau kene pau. Nyana ni made ya mesare ngajak meme dengokin kemo kapah-kapah. Wah sing kena pan nyana ni made bangun kritip-kritip dah so. Kanginang dek, kawangang dek, ada peneang dek, suwonang dek lah. Leng dah gugut tau. Monto meme betuwo. Imade teruna tu sing gigis tu nyanan. Ingahang mesti bisa imade beli kacang ke kelungkung. Udah mesti beli kacang ke kelungkung. Beli kacang ke kelungkung. Lapar nenek. Marejang mekelempung ni. Ni pengranang kolone pragat mepelincer.
Daya ne palot rasa subuh sido ben ngeblak. Mirip ben palot bengsep di peparuman bakal selek kelanto. Nawok titian kadi mangken medal Joko Dewo ton titian probawone ocem risasak ide Sangyang Suryo kelamat-lamat dening mego duaku malih jenar malih luwaku yuktene napi wenten suksakel ring kayun turus Joko Dewo ketel pawecana Paman warda ketekanin paman. Rasa meduduk-duduk tadi sungsut kayun gelah paman. Eling gelah kapene ngunuk yane mami. Inik sapunapi menawi kopi kayun nanduk Joko Dewo rarisan. Ritat kalau gelah ngabe lingih ide beli agung dini dipuri. Tinggi. Tadi suejo ida Sangyang Pramukawa. Kowi jelang gelah putra daduo lanang istri. Kuncing ke bawah koyo sapunika. Beh Dewa Ratu paman. Merasa bengong gelah ngaksi. Pemijilan jening maka daduo. Kengkian ya walu ya kati pemijilan Sangyang Semararat. Hadi pemijilan lugro titian. Ido Suryaji Masulo Masuli dokerien boyo sapu. Inggih. Tadinya anut pesan jege kelawan bagus. Udram gelahane dua orang mau pesing ami jening. Jaya Warmos. Raden Jaya Warmos. Inggih. Ane aletan mau pesengan di akhiratna. Inggih. Kewala di subane meduoh pitung timbang. Itu dah dipesusungsut kayun gelah. Mami tanggro titian. Dan tios wantah titiang medrebeyuan. Tadi jening titiang bagus mana kialit. Ical rarisa. dong jening bagus si calon. Mau kudang-kudang tiban kada nutus gelah. Paman ajak mekejang. Nyelahin buat pejalan jening. Kewala kayang jam dari sing ada merawat mat. Dukrak. Yang kapodados penglungsur titian. Bangayang inik sampun langkung, sampun nang banget di kayu. Lugro nawagang. Paman, Sane patut pikayunin. Boyo wantah inik pejagatan droeri kiring karang. Ido irako sampun lepat. Joko Dewo sampun lingser. Kanton raris nakialit. Ido doagung istri sungkan rakan. tadinya kusan pas wecan widine paman. Nggih. Di
Subane cening bagus silang. Putran gelahane aletan nadak sungkan sampam. Mawastu cening lumpuh. Peru putran gelah papa. Niko sampun. Sani angin ciciah mana? Sang sapo siro pajangan tos semene ngelingin singo sano duwe. Ya. Di subane ada atur pamane buku pitu kapene gelah. Tadi marah rasa gelah mekledak kapene ngerang. Rumah sak paman nanginin gelak. Nah mane jani nang kegarang paman. Rahino wengi tiang lana. Wanton sapuniki pisanan. Kapan jagat duwe dokiriin kepak kados ale. Karang tunggal kali karang meliwet saking Cito Rayo Purano Tunggil. Wahku seluwir pekewah Ido Yari pemekas patut ngiringang sokori dewa membawa. Wenten tadi makin rarit roti tiang. Sumekan sampun piragi di tiang gatro. Manini nini kidoyana sang mako arieng pemak. Sampun meraguanem kadiman. Sampun jejak. Yan wantah kelingin atur ciciang. Siro malih sane pini hantes. Sejabo idoyana sang mako mantri ning karang karon. Patut semene nato iri-kiring jagat karang. Sing bener. Nisan atur pengabeh di mulu matan patok. Tuh kapan mirip Sido balas karang paron kelawan karang tunggal dan itu nah mulu kenap. Paman. Kaya ning kitu cara atur paman resep. Waluyane paman mangin gelah sulih kita kala gelah tangan paman. Nah pemekas nih jani. Paman agung nih utus gelah tangkil kaping yadi di Mako duco hinggih raris. Pangadu jino bukan pamane tangkil kaping yadi. Lingo tangan gelah yang punut muka karanta. Titah cokori dewa punut titiak. Ya walau pengedeh gelah kaping paman. Pisang nyendewek pamane matur kaping yadi. Kengkir jono kedini di puriatur kaping yadi. Nah yang gitu gelah kaping. Raris mandi. Sing ada pangusan kaping ini. Agung sing ulung wiwit beli karang paro. Kalah mah ngiring ang pikayunan mah. Singah mulih mah. Nabi nak lingsir kena apa. Beli kau beli. Sing dayanin subuh. Yen kekenah pendewek sangkaning juru gamel mirip doang. Iwerdo ngempur-ngempurin nggal yo. Iagong lantas nyemak angsel gonge nyarik geningnya. Yen ni sangat anguliang sing Obedek ature di penangkilan, obedek walepot misi. Yen kena kenang, ken cara mancing. Di pempatane nyeni dewek mulang pancing, mumpan ban buati kakyo ngenen. Berangkat.
Inggih satu Ratu Gusti. Dadiipun pelungguh kerewa asal punika. Kijang ngiringaken pelungguh Ratu istri. Sang kanang semong anaknya buka gelah ngasengin bibine jani. Mula tua ada wacana ane rahat bakal ketiba tekenan bibi. Napi wenten baos dulu sang wacana. Bibi. Ne jani suba dhuwur kone adane gelah. Muwing pas wecani dane biang aku mau tekenang gelah bibi. Merasa seng presiden yan ban gelah. Mapan keliwan saja pas wecani dane tekenang gelah bibi. Saya waktu sekali baos palunggoh coker dewa. Dados metiosan pesan kata wadanan palunggoh coker dewa. Oke wala laju. Neng dados tunas tidiang ngiring mereka merarian kemudian Ratu Gading ada atur bibine buku teken aku suk sama saja gelah nampe nang bibi sake walau ane ngawe nang sakit wen kayon gelah Manumadian gelahi mai kemerca pada namula dua mas kuncing. Sarang kali ngereng pemargen ida beli aku. Sake wala lacuran saja. Lawan, ayo. Ayo sampai dong tiran gelah memasak. Kadu agung istri sampunang pas banget punika kayuna puniki wantah sehida sang yang widiwasa yen dados tunas tidiang ngiring melila cita mereka ketangku diana Ratu agung istri ada atur bibine bakal ngiring gelah melila cita kamu kau dia presiden yen gelah nampak dumadak sang kanang bibi ngiring gelah presiden yen paripurna pain kayunan gelah bibi ngiring duras pelunggan cakrewa mau berayo jabane. Kira-kira kau ngatur orang ayah. Ini mana tuh orang ayah? Mana ngajak? Di dareng deh, bakal ngajak atur orang ayah. Di dadam, jadi dadam gelap. Ayah, orang ayah, tadi barak, patuh. Yang orang yang lengah, lalu benar dia nak subuh dua.
Rago pinjam atau raya aja kawan. Kalau makan suruh gitu jadi joyo. Ibarat apa sungguh dangkel muburiang nih bos kawan. Bos ani penting. Aduh keket. Dengan mel-mel di anci dah cale. Cang alih cai. Kan? Cang alih cai. Cale ci. Oh, cang alih cai gitu. Ah, Kajak hijau. katangkil. Kadang jadi semua tangkil. Wah, mau balik benci ngomong. Beh, lu jenang cine. Lu keket. Persis Superman. Nah, bicara apa? Kalau maimbo Superman cret. Aduh, Mi, pecatin lagi Mi. Aduh, keket kena sih ya. Auren pecatin wayap live nih. Ngoren becat. Nyalip. Cai ngoren. Becatin pasang kasep kena. Si Doren jangan lagi ada yang jalan. Kadang, Ah. nah, kadang ada. Nunggu Gua ngotin. becat belih, ada yang belih yang mau jalan. Bas ngencot. Jod. Orang becatin ngemaluin, orang adanya nyak cara bijal kelemor pejalan sih. Udah di dia tangkil mau. Main, tangan. Nah, jangan jangan ini. Pengen. Kamu manusia kurang disiplin. Dia aja kurang disiplin. Dia. Orang menjalan. Ada yang pengencot, orang becatin ngemaluin. Manusia yang tidak dibina kamu. Cai gua beli luar kan. Yang gini demonik harus berbaris saja. Pangnya disiplin. Bengong. Pengen. Ayah berbaris bengong. Mayul, ajak caci gua barin nak itu. Ngomong. Oh ya gitu. Ayo. Ayo. Bersiap. Kibak. Bersiap. Hah? Bersiap. 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 Gerak. Tegabang badannya. Keladang bungutnya. Belum. Keladang bungutnya bohongnya nengok. Lima nih. Lencang kiri. Gerak. Bu benah, jangan benah. Jangan senten masuk, ajak jangan baris nadak. Jangan kanan, jangan kiri. Ini bu benah jangan. Lemu senawang kanan kiri. Naik bu benah ini. Tegak. Gerak. Bagus. Lencang kanan. Gerak. Buat lemunya aja. Bojang orang sing kena, bojang. Tegak. Gerak. Bagus. Maju. Jalan. Aduh, lak adanya sing juari yang. Adilak. Auk nih. Orang ni yang menuju di jalan sing juari. Wadah. Maju jalan. Tuh, apa arti ini dah? Maju jalan tuh. Moyong. Tuh, Kasar tit moyong. ada yang menuju di jalan orang ni.
Zaman kebersihan mencuri jalan di Mosino apa? Jalan asatik moyong. Moyong. Maju jalan. Tit gerak. Ada mekeladan. Cai ngoret maju jalan. Tit moyong. Maju jalan bawa maju tit bawa moyong. Chang beli. Kau beli. Maju jalan. Ada metoli yang orang tit. Ban mau pahit sansing dan tadi buluk-buluk pelone. Udah dalam nih. Mati semudik ulung aja. Aduh. Dia mau pahit ayam sini. Kena capang jak ulung lagu. Ket lagu mau memanas. Yang itu, jangan orang jipait. Kene jang beli aja cai kita beli jang. Mau cai kita kelu jang kadang sedang. Nah, dia saya sakit sedia sakit. Kalau mau mabot, cangkir sengnya apa kelek-kelek ke mana sih? Weh! Panen. Minuin. Panen. Kiken. Baik Kiken. Naik gengset. Wah! Salah mata. Aduh belum. Menir sing not kan mata nih. Yen orang cingenot. Ci, Bu. Ngerti, Bu? Ngelah mata. Ngelah tinjau kaluan mau nyelengin. Dijak janji. Ijo jang. Bukaruan tidur yang beten, jangan cotot siap. Boy, jadi ini jang mata. Ampun. Saya tidak nango. Mata nabi saya tidak malu. Saya lemah butuh, masih malu mata nih. Iya nango mata tadi. Nggak kanci gusten cibar menang. Punya kaden janji kikion. Aduh. Yen kene undung tidak dijelmo. Kamu manusia tidak bisa diurus. Cang sing kuangan jelmo lamun cai, sing kuangan para kanukun. Wei, sing bohongan poloni bola kerpangkon minas bengene. Ampunan cub. Apa? Cub. Apa madan cub? Ampun minta maaf. Oh besok cing ngakang Prabon gila kemarin orang maaf. Oh. Kolon. Bata cing abo sanal. Sombong. Op. Liwat main. Ya buat pelang tang nas nih. Yan orang Cina. Kali apa manudo sanal? Geus mulai be ya kata sanal mak. Wis main. Oh benci tahu ngabe sanal, kaden ciwake jejak. Op. Op. Itu sanal. Niki dongan dia. Hah? Bah. Ikon dongan rumah. Kengken oleh. Aduh. Oleh jangan dong sanal. Borencang dongan kres. Wih. Melajah sugal si mau petel. Sugal balen masih. Senyang dong sanal. Siang dongan kres. Oh iya dong kres senyang dong sanal. Yang dongan sanal yang dongan kres. Nah. Hes. Wok, hes.
dan Bani kan. Ini mare cocok. Cocok. Bagus sih Tiang. Sayang. Sayang, Ci sayang. Sayang Tiang. Supaya cainya ngendong sana. Sayang ang kelacai. Halo kene. Bobak ke. Nah sengkengken. Apa buen penyeruan yang dewa nak subuh meraga tang ubaya? Kapan para kan beli ni? Yo nyak kon elakar ngantela jai kiol pungut lantang. Sorry. Kawan yang latuna ngeceket bagus mecetar. Oh senya aja kiol? Dia ngajak kiol bungut lantang. Yen madiman langsung bungut epesu sing sungguh ne epesu. Yang bagus di Tiang mirip. Bisa di Tiang. Adi. Ingat di Tiang aku. Tetujon beli ne pranagata mai sing adelen. Mulut tuah sangkan yang bawa sidana kelingsir. Beli kelawan dewa pacang ke pejangkapan ke pejatu karma yang. Man, di dewa kengken. Sang matur. Mangkin. Uyang di kaya mongan sikian di Tiang miragi bawas melini asam putiku biang. Sane mangkin kudu-kudu mengerau beli. Koca beli sampun ke jatuh karma yang ngiring di Tiang. Sake wantan puniki beli. Amangkinan durung uyang di Tiang boleh mau sering idana kelisir biang. Radene? Dados nih. Nenten presiden uyang di Tiang ngiring. Asapun nabi bawas beli. Ide wodeng singiring kayon beli nih. Sing merasa kenawak perot. Nenang bagatnya kelanyang lemas ini. Nyen kal sido yang menyakin. Weh, ini orang perot. Marosan naik. Embe gelai macam tu karma aja hati. Dan ni baru nak senyak orang perot. Saja ya gustenyi perot. Bang, bang. Ya porat. Saja ya perot, dia orang perot. Bang senya. Kegeno ali nak perot. Bayang di Tiang nama sen. Ngono cing ngomong. Bro di Tiang. Jakti dan Kayun. Paman Lara. Berapa niki? Seng sana ngenono itu bakal panglu-panglu nyen paman ngaturang tekenang gelas. Jordan ne gelas yang presiden nyen ngiring. Seng kita si dane beliau. Tan Kayun niki. Nge yang Tan Kayun je repot. Sing nawang lak. Makajangi banyak nyedo, makajangi banyak perwadan. Sampai niki ya main palung Cokoreo permainan banyak panggil ring dijo. Ken. Yen tani doyari kayon sampean dia gender. Tiang jadi dong. Hah? Tiang jadi rapi. Ken. Ni yang rapi. Tapi nyen rapi kieu. Sampean baru kosong keredewa. Sombong ni bedak kemblong canas bona. Dot benang la rapi na agung pidan di jero bolon bo mentek sama. Nak ada penyeruan mangkin. Sombong ni. Nak aku muntu kan no. Baik, hanya makasih Apa? Weh. Kakong istri jauh. Parosan ini kuliah ci pengenalan ni. Pengeran aja je kemblang canas bonya ngawang-ngawang betona. Ampurong ya ampurong. Kakong istri jauh. Kakong istri. Pang hilang. balik. Kata aja ngencot-ngencot. Hei. Pang ya pang gede. Mangkin apa nama? Kuningan kan ibon kelaja nih. Orang ya di supaya hilang. Eh,
Yadi astu yadi ilang. Pemekasnya sing gumine dini Inggih, kira-kira. Ibu! Nakengken untuk video nangis nih. Ibu utus di tiang meriki kaudiana bu, merayani. Di tiang sampun, lemah di tiang sampun, aku yang kesugihan dalam sampun. Tunggu ngomong aja para kanekiol sakit hilang tadi bu. Meriki di tiang kalau endan bu. Inilah para Sri Rama. Baik. Jeneng ayu ini. Tunggu diang dari las-lales si Dewa ningalin itu. Ya ngamone rasa sayang ibunya kape ni Dewa. Dia mirip tuna we. Tiang sampun ini. Ibu nyungkan kayon di sapeti lariati. Kadung saya di sampun metilar. Bang yang ampun bu. Janjani. Kadung sampun metilar ya di bang yang ampun bu. Dong luwung san raos Dewa. Kadung sampun metilar ya di bang yang sampun. Sing sani Dewa taen tutur ina kene ibu ni Dewa di Karang Paros. Sing taen ningah kengkene penganikan nak lingsir-lingsir. Megantung bo akateh nak ngelapi anak bang Dewa nawa. Kengken mirip sakit tira rama mencanang pianak. Pangada gede buka jani. Dong tekaning teko pang yadilang. Apa ngagan mirip Dewa teko mai ke Karang Tunggal. Dot lakar ningkang ampurin dini. Lakar ngampehin putrani ibu ni ketu. Menen malu. Aku kantos ngelintang Cokor Dewa mengah pamiduka ring calon mantu duwe. Waduh. Titiang enten mapi salah. Waduh. Kadi mangke nerang Cokor Dewa sangkan gusten titiang gumanti kenang-kenang. Waduh. Kemauan yang inde kepuniki jadi panjangan Cokor Dewa. Mejantan pelayon ini anak ngancang ngedokan waduh. Yen wantah kangkat ireng pisang uri lampah deyana waduh. Tuah benah seratur paman. Kewala yang sakit kayon gelah kenapa paman ngerasa? Yen dia mone rasanya kayon gelah. Ngelah pianak daduo buka daduo ninggalin gelah paman. Yen tepuk gelah kayak kadirasa maman mati ningalin sebelah. Nih, ibu sing liu ngeros kini Dewa. Alesan pianak ibu ni pengen ngalengat ke mai? Kalau sing sida bani Dewa, rasang kengkeng ke pengawasan ibu ni, paman? Tepak kukuleh, gauhin banyak-banyak lah menjadi. Alih ini. Amel karyone mangken. Oh yangken wango. Dong sira ngaturin Cokor Dewa mangde matur bang yang sampun. Sira matur sekenteng. Beli yang ngomong gitu? Iwang. Gitu cengurin abusan yang ternawa. Kene beli, gitu beli. Bong yang alir api na bong. Nang sampunan Cokor Dewa jak mamulang-mulang doang. Wau enten atur titiang kadi punika ring ide biang. Wantah mapiang ke bang mesihno batin titiang. Waduh.
yen banteng nyet titiang medilari dari ari sesunan titiang saking puri yen dados tunas cicang mangde gelis sedo nak enten yen sampun sedo can mejantan sokor dewa melingih dikiring singasana aku sira malih sampunan dikangen pikayon jak mangkin tunas ke mantan mapiang pemargine nyaka kenya nyaka tantung jang kerunguang ngiring Dadane sarang sami Apa? sampunang sumunio unduk hujane. Semasih wonten tiang hujan tidak akan pernah turun. Nanti gitu. Uling tunian pemantro pangsing ulang hujane. Kaya kan bisa memantra sih. Ye, nang dewa ratu kukul bulus pekenan peceng. Anang renang laman tu plekutus matane peceng. Asal cang peman-pemantro keto jak ulung sing mulung hujane. Kaya. Asal benu kene keadaannya sing mulung hujane. Asal muni nangnya sih ada hujan. Sing gengke. Jangan yang memberi hujannya. Laib cang. Nih, saya suka tadi imade jamilayar ini di pemamoran pesantren. Berjalan. Terasa terisanio. Berjalan. Di padia minggu jani uruk nge pemuda-pemudi kini made meke kidung. Tipi bebani mau coba di puro desa. Masa? Cang banyak siang. Weh, kemudian wanen je. Wane mara minggu bulu nge bebani. Bebani dong. Semangatnya tinggi. Kalau telah pelih. Misi pelih pada. Pelih itu sing dadi masalah yang penting semangatnya. Mau warga sari apa pemuda aja pemudi cang di samping nih ngoyo. Pemangku wedo. Wah, lo kelihatnya. Kiken warga sari ya. Ida ratu saking lu. Saking lu enggak Benar lah pelih. Guru lagu pelih tuh. Guru lagu pelih kalau semangatnya tinggi gitu. Kalau anen. Ida ratu saking lu. Pelih. Kau. Baik. Bien pelih. Kau lo nak gitu. Benar nih sing itu kau lo nunas lu. Terus lu kan. Bien pelih. Senyotan pembersihan. Sing di kene itu gede bahasa Inggris apa? Pemangku tersinggung ya. Mungkin. Dia turun tirto. Wah, pemangku sing nirto ceret. Turun tirto saking luhur. Ceret. Pemangkune menyi. Priok. Sia menas pemuda aja pemudi. Saya tersinggung pemangku gitu aneh. Tersinggung mau Pemangku sarua besih orang Cina menyi tuh. Tuh, kalau semangatnya ada, tuh demuan aja. Wanen ya. Imadik hijau di tunian lah. Made takon anci sing biasa ya semangat suwun berterisan dia di sana langsung ke pura Basih Selunga. Oke. Mau bersih-bersih metlah-lah. Oh bersih-bersih ya. Cang menjanji barang kamu. Oke, tuh lan tulung nak yo ke dalam. Nah barang-barang nah apa ada aja magai barang. Oh lan. Hei takil ke pura. Gara-gara pemangku menyi pemakada Ulianci ngurukan nak warga sari to iwaseng lagu ci bagus mai ke pura Basih Selunga ci ngadep kebagusan dini di pura ci makene-kene ya nyen ci ngoren tutur cara dijeton tale cian memunyi kaya geci yen do cuma kene-kenean do di pura cuma kene-kenean kemo ke pesisi laku Yen sing man di posisi ke semua lakuna. semua hijau Semawang.
Bikas necen, awek necen, adat necen, uruk kemade panyama berayo bisa nempo di pura mau kenen-kenian. Biasa. Pasti lah. Kadang nih tegur. Wadah, ne banyak kan barang jangan diceleng kan dia. Warnet. Tu nerjang lawan ngudiang ciungat unget itu. Ken pernah ibu marokat ini nyat ngopak cang. Mirip ibu sing banget do mungkin made jamil layar. Ye sombong we. Amun sing banget do meng mai. Weh, ngudiang dong. Dak pasang cang. Tapi gedang pasang seperti kaploang nih. Wow. Oh. Dah, ne dua pemaan minum Oleh. nenek-nenek. Panak bapo ne paling sayang, ne angona contoh dini di Banjar. Toleh. Bang tawang bapa, pianak bapa nak ngudiang toto nang. Kan di teler na elo. Berapa kali so kaden to? Hijau tuh hijau lah sembarang. Tuh, jelasin. Ais, asik. Apa sih? Asik demen aten bapa ngiwasen pianak ke gitu. Ore Tawang nak bapa panah. pura nih. Opak panake orin yo. Pangsing bikas yene kene-kene tempo. Samleh puluna bawang nih. Gobang cigen anyerang. Bikase, jelean teken utak cici. Kinawa. Baca ane dulu. Nisto madyo. Utamo. Ni tomo sapo. Utamo tomo sini. Ceng boya man nenek boya gedak ini. Ane dua sing man gedak berada na. Kemudian nih, mungkin lahang perbil. Ada tongos sini, teman-teman meliang-liang ngajak gegelan sing dini di Jaban Puro nih. Nen. Kengken. Nak kengken unuk ne dadi jak rodet kene. Matoe gede-gede, seledetin pianaknya nih sayang. Oh, bane yang aben nak lo. Sengohang beli yang melaksana jelek. Awie, kengken, Dapat tuh hangat sabuk beli ngajak sabuk panah enak. kengken sabuk cang, kengken, Yang beli pidan kengken ingatan boy. kengken cang. Pidan beli ugas lemas sencang kengken. Beh, di pura cang lemas sen beli. Tiulang uturia. Papa nih kok kedo kengken panak nih sing kok kedo. Yen sing di Puro lemasing sinyak yo. Sangka do patuh hangat nak sabuk takonen malu pianak apa melaksana rahayu. Ni nawang, ni rire, liu tatuan ini kemelang muka tepen panaknya nih. Bang cang nak konang panak cang Nah, sing benar-benar ada jelma luwo belah. Nah, nih, cang nak itu. jemak sampah teh col. Amun sing benar menunturin si anaknya. Kesempatan yaknya. Mekat. Nyelo rem beli makacang. Sombong nih. Yang beli kadang yang tanah cuma cang. Bawa senyan kada sing lahak udiang ulai meme. Basang bapo ketang. Ni wong ajen panak iu kan. Nak cang lapi anak kadung cang ajen beli nak udah repot. Takon nak makhluk yang Nah, takon. jadinya nak kengken untuk eneng sayang. Aduh, aku. Lu kan dulu lo neng sayang, plak. Oh, nah sayang. Iyan mimin aku nang unduk tiang ngabi nak lu. Kini ulu eme. Man kengken untuk eneng gus ore nak memet. Kengken ulo neng gosode. Pamekas beli rawit di becol bapo pada. Nya celangan bungut beli ken matan beli ni.
Ien memunyi setonden ngeraos patut mapinah pangde ngawang besuang munyi. Nya cara tanduk sampi luar raos beli mutlak makaplos. Masalah. Nasi sop tiang pe. Ulian bapo lega mangjang ide nasi. Pang tadi angon mapinah nasi ini pang tadi dibacin kan. Oh nasi ba nasi mana biak kami ni bonor. Mawinan tiang bisa makena dija sing pantas melaksanakan ini, dija patut melaksanakan ini kena ban tiang laksana, kena ban tiang rasang. Yen subuh kena ban, kemudian ini ngaben nalo. Ban tiang ngaben nalo di pura pelih senguang bapa. Dia ngawang-ngawang dia patuangan nah. Cara ngai baju sikut di depan kelawan sikut tiang. Yen subuh kan. Boren ko dokter sing Mawinan tiang ngaben nalo metakon malu belian ngelabi be. Yen bisa mapina tiang ngantosang beli aja ada dua lakar ngaturang ayah di pura. Yen kengken nunu ada nak lehulung di natar pura nih. Tiang manusia ngalah rasa kemanusan ane ulungnya manusia pekarden widi tiang masih pekarden widi apa sing patut sing pantas tiang ulungnya sesama neng manusia. Tiang engken nengil. Awang mesuang raos. Kerimut pengasang bapo. Pangsing nak menang kan? Dodok itu aduh jangan lapana aukut tuh. Dong ngomong jak aplok kita bungut nih. Kalian cangkin iya po. Bapo tuwong kin iya. Di pura cang bat-bat bang munyi unuk di sinental. Ketuan bapo bat-bat. Dong ngomong jak aplok kita bungut. Beli ngelo sapot enak ngudiang. Aing na ungkap. Ada yang cakal wanen pulau nih. Dong ngomong bet. Aweg necen. Adat necen, paratur necen. Menah ngaben nalo di pura. Petangi boy. Nah tuh bos. Pang bikas madene kene contoh kan masyarakat necen benah. Aweg necen menah kang. Aweg necen menah. Aplok an. Beli yang tiang ngaben nalo di pura. Beli. Ulian anak lo niwang singa kedewe pelit tiang ngaben nalo. Beli. Ien pelit nih bener ken oren tiang mapan tiang merasa cenian. Beli ngaben nalo ini. Ane bener ken. Adi di dia ngaben. Tingkah cang nasio. Pernah cici pamanduman ngaben kita. Cara ngesahari marai biasa. Aeng ririh ibu nama petu. Ah, anak lo ene aben sini. Si mau petulung. Ni ada anak lo. Tadi iya ke dewek nak kengken udah ke. Tiang sing nawang po. Yen kadana kelo lima kedua sing nawang tiang. Seman matakonan nih. Kudiang mata kona beniwang, kudiang na. Hei! Koneng pa. Dong mata kau ni ben jebuluh tak teh. Jadi nak oksak gelek beli nih oh. Basang. Dong ngomong caplok gentang tak. Canak nasi maman canak alus maman cap. Takonin. Nah. Jadi siro ragone puniki dados jam niwan kene tandingan ke rago. Nyaman ragone puniki. Nye dong. Ida dua kali Apa, weh. Rada geruduk si karuan te. Sekali de putran sangawarat yang kantos newata sede jadi kalau kudiang. Bapak tiang konya kakana dana pati. Sekawang simbo ide simbo ne. Iya hamo simbo. Weh siap. Itu kan nanti kayu siap. Simbo ulun angal idos. Simbo pangiling ken rago po dini patut bakli jadi endengan. Simbo. Lama bapak udiang kamu.
Indo do agung istri Simo udah kamu nyimo. Sakit nanti bom jangan apa lagi gas. Simo hidup po Simo po. Kamu na Simo dawang. Kamu na Simo tu dia lepiang. Mudah nih bom ngabol atam niu. Obatku jarap deh, obatku jarap. Aturan itu. Di zaman Nunas. Itu manunas di pras. Ah, Itu di pras mas. ah, Dimas. tang orang itu kan. Hijau itu. Nah, mau nang. Nang apa Ken. Kecenengan ae. Nen kecenengan. Atul. Ih, bulat panjang lo bentuknya. Do baturna mah ngelantas newato itu. Tulungin bapo peminah. Dini patut ngapina deg rada duduk sing karawan Diam ini. deh. Yen Tapi pet diam dia nih. sedo lantas ido dini sinah dewe kal. Dewe ajak mah kejang sih. Diam deh jan. Merasa gitu apa yang mah rada duduk juga gaya apa kalau cuma beli itu. Nah, kudiang jadi mau pindah. Ih, marot yang ingat nih. Ken. Marot yang ingat kok. Tuh. Po, Ken. tugas tiang sap kapinang dewe. Rasa pepetengan tiang. Mulian base alunga. Wasu mesriak galang kena tiangnya po. Tuh, batin. Base di pura base selungah lunas base. Beli mau lunas base ke pura mo. Nunas base ke pura. Oh. Oke. Ini base soleh po. Oh, Ngawahi medon alunga. Yen sing tunas tetap alunga medon. Yen tunas ben mani ben alunga. Nang ulung harian widi nak itu. Ini madan swetsan kawilan lunas ijo barang-barang. Siger. Awak ini sigar kada nyaman dadong beli dong. Yen kene untuk kena ben tiang harga beli. Ken mirip le ken. Sina tugas ido Melayu ling dijo yang Melayu ling uri. Cokor ido ketanyung mirip nih. Tugas ido Melayu cokorne ke Tanjung. Sing cokornya dini jo yang jo saja. Dong tugas ido Melayu cokorne ke Tanjung. Cokornya nekat ini ujian joh aja ke Tanjung. Ke Tanjung. Ke benua not. Cokornya nanyung batu. Nanyung batu. Gitu naik. Tuh ranang kita repot. Aku istri weh. Dia aku istri nak mula oleh alit. Oh, Oleh alit bukan gitu. oh uling marah medal. Aba mula sungkan. Uli alit mula sungkan perut. Keras-keras. Tuh. Do kengken. Po dalam deh. Po. Nyen sing pariangan. Basa kalau cokor itu repot. Perut. Po dalam. Jakonya kali rasa panjang konya. Adinya pas cokorne perut. Apa perot kuping perot. Iring ke pondolan. Iring ke pondolan. Ada alasan mimilan bapak begini.
sido liang ati po. Bener. Neke wah ndak posisi ini. Dong subo. Ye, kirim live nih. Ye. Kengken yo anake punya masih kepono. Bingung nih yo irago mesti gini. Aduh, Pem, aduh. Mimi, aduh, Pem. Aduh. Kengken deh, kengken. Ijo dua akong istri. Melinggih diambil pone. Oh, pemkolom. Melinggih. Marung melinggih kan. Iringa kan penyeruan. Iya kengken nunduk euy. Jag Dua akong istri. Itu dua akong istri ke pono melinggih diambil pono Oh, iringa kan penyeruane. Penyuluhan iring. Begitu kengken. Bar. Aduh. Apa ya kelorangan nang melang lakas. Tuh kan telung jam. Apa jorang? Itu dua akong istri melinggih diambil pono. Oh, iringa kan penyeruan. Penyeruane. Ya, kan itu sing ada tingkah ke Batang, tingkah ke Jakonya. Oh, ke Batang Apa tiga. kedo kan telung jam. Bayang ala. Bri. Papa dengar tugas. Imadeng iring ada dua akong istri. Bapo aja. Bapo ketekali memang ali ya. Ada dari becol batu ingatan. Mir ye umo nyakan benang kaju. Gua landas bedo nyana napo patut ni tak kita. Ilu. Wang. Aja ngorto serana serene ngoyong. Ajo ne beli jok serandang treneng aja moto sekan kene. Nado nake negak bangun. Bapo ketekali min ye mau kejang umoy imeme nyakan. Jang ali upadi. Ojo sing ale upar abang bener masuk perjalanan kok pada mang. Si beneng rana ratu. Tersinggung ada yang ulian petanji ulian citeklat tekron di samping adanya. Belum bongkos lang rokok. Alah jakti perot. Sing nepuk-nepuk iya di ah. Jakti perot. Bang sajo perot. Nggih. Ci ulo-ulo ci perot to. Nggih. Heeh. Mangkala ngamol adene. Wah. Isinya bakal kadang itu. Ken. Pasang yang sing ada yo tekla. Ayang kecaim dulu. Yen kene ulu kedang duduk terus kalian yati sing ngepuk ini. Makin sabun iki sang sayo di tiang ring mana yang kantun kadi baos mau duduk pemargine waktu di ring sampah pemargine mangkin mande nyatur puano waktu di tiang aliran cokor dewa ngelotang parak-parakan duwene sinalin dungil mande wenter ngangin nang serem kau mecantan sampun kemnya Polas. Jikudo kelayang senine.
Ido tane sarang sami sampun aturina genah melinge. Kan geni antuk. Silo kelongkon ngajian senine. Bidu. Ampun nak Pinton. Ampun masuk nak Pinton. Dia masuk baru Pinton. Dah. Cing aja cang tugasnya ke pura. Benar. Nunas Tirto cang Suboman Tirto dong. Ken Tirto. Nih do Tirto. Apa ngaco bungut cia? Nih apa nih? Ye. Iya, Chan iya. Menurut apa tuh sing ye? Not air. Oh. Air. Emang betul. Dah cangket wal, kengken pemunyin ya imade. Cai cangkil ke pura base selungar nunas base. Kalangon taman ide dua gong istri. Yen sumbo man base jelabang dini langsuane aturang ido. Gitu. Oh gitu. Jadi tangkil ke pura malu nunas Ada base. langsuane. Oh. Weh tangkil. Rasa varian yang rapi yang gagah bagus cokor dewa putran sangawaran melinci goreng sang kadi makin raris wetan ring kiosan ring punika jangan lusur kumpul ring kenistaan kuno dia ring ketunan ayah pun raman di jalan kuno Subo kapiolas mami nunung tengenang mawas tunyen gelang rasihin tekan diri di sing sananya sakewan dinasti dia mangda pamuk cukup ibu maklango sampudang ususan lunasi cering dayang diri sarang-sarang iki sake wonten yukti kalintang lobo mana titiang ratu duago mana titiang mangda digelis cokor dewa kena beli rawit ipun beli becol sampun luas seluruh kal tambo kalian gelang mangda medagi ngoda cokor mangda gelis kena mangkin mana titiang jaga murukang cokor dewa pemargi nyalin kayunya meragelis wayu raris perut ampuro di tiang kayun belajar memargi ngomong ngajak berjalan nggih banding diang tan tiang iring sakewala adeng-adeng nggih saking semeng bau matangi sampunang jang meneng diambil pon di tiang bau lagi semangat kayak tenang coba udah gelis kena oh udah gelis kena ini ya memargi alon-alon makin
Iki kantung lemot coklat ini. Semang-semangan ini kan. Ini sekitar ilmu. Gimana bisa? Sampun sore jaga teh, iki sami jaga lagi udah. Dia pacang ampun nang ngeglis kena, padahal kadang kangkah congkoran. Sampun kena menjaga congkorewo. Cepat bantu aku. Waki kanti nyerop Gustin Hakim nih. Cai ngajak ini manying-manying. Ben kebatok mirip gobone bagus. Tom awen ki melaksana sado ngaplesa. Nang mekenoh ci malu. Yadian ki metakon malu kapeng banyak-banyak. Mirip ban kaden ci gobo bagus seduen bakal ngampil nak liuk seliu-liuna. Takoneng dheweke yen caranya lantas nguyang setir to jagegeng wen mana lo sing nyaketo. Cita pengen hidup sini. Yen cai kena hang wake. Luar cara yai manduko, cara yai katak ni ngoyong di peten tuyong. Kang Wang bantas silap-silap kain cahile. Ni mula antas ngecapeng saren yani ditunyong mula sarua sat padone ni madan luwe cicak. Bangko cik. Ulat lu kerang nem laib. Apa ngono bayu nih? Wih hilang perut nih. Wih. Para hilang perut nih pesu jegek nih weh. Weh. Pesu jegek nih ya apa mulih jegek nih. Oh bukan lu perutnya gitu kan sing jegek kok. Jani jegek jani. Oh cara domo curang ketapak tepek. Dan ada wok itu. Di dewok ada masa meton ngajak beli. Kengken. Odong manis saja kenyam cai ini. Bakal ngorang lagi masa meton ngajak waki gitu. Marahnya ngomong mau cai-cai. Don mau cai-cai beli agong gitu naik. Wah.
mau cai cekeng kene. Terus mau cai mengingin ngajai jauh. Saja ada nama cai. Mai budal dini. Cai Agung Karang Paron. Sing sangka kenal bencai nang apa deh? Yen kene cai ngaba solah. Nirdon saja sang nataratu ngawerat cai. Dongale anak lu abesek bencai memirat, bencai marikose sing lek kaden cai ini. Aduh nak keto. Kalau jani ada sing nak misi lek keto. Yang lek keto payu sing lah tunangan no. Keto rasang cai, to sing nak mares sikut di cai. De nyenangon melah di cai ini konen karuan yang melah di pauku dan wakini nah. Berusaha naik. Berusaha. Udah berusaha. Naik budal. Enggak? Budal. Budal. Oh, udang dini. Budal kita ben sepuh. Lah ati udang dini di abian kapas, mai budal. Budal kita ben sepuh. Budal. Woi, kada na apa to? Dicoba kato keto. Woi. Barang lanyeng to. Woi. Nah. Wadah, pasti kerek ah. Sing kerek udang kakas kekes. Oh yang lalene kan kereknya. Manten yo, beli yo. Wah, apa keto? Oh, manten. Celapang, aso. Yo, beli manten cepok. Yai, Manten cepok. aja no nganten ya. Bidan aja nganten senya jane yo aja nganten. Artine sing bobo morobah kenene omahi lah ku. Yo, manten yo. Hah? Nganten. Jani petang. Ya, luang beli. Allah ati petang. Ayo manten. Ada jo petang. Ben mani das lemahan lah. Petang jani lah ati. Ampun kayo niki dia ya keto raya. Aji aja nganten yo. Ini lagi ngatur raya.
bahasa kawin ke. Kena ya akal bahasa kawin. Mana biar dia danak beredik merono. Sing dak wanci. Cang sing masih lama. Samareni samaredom. Memen remi aja medam. Kadang yang udiang amo kelesit. Bri. Manten ya, Bri. Manten. Manten. Jani. Yensenya. Mati. Oh. Ayo. Upah caining lumar kebagusan Jani tampatang premeng pungut caini ban wakil nyet luwer cicing nincap meru itop caini yang pemerasa kapeneng dewek beduduk Kang Wang bacen, Kang Wang tai tetide kancin mula antasne. Do cinula ditu melilengan ning isap saren yen ibu. Ada mirip kali tak ngolah karo. Ngelah mirip cikula warga, ini bakal mau hilang kapan ngukut mencine. Pasang nyenak asal pede ustine nak cakul dino jadi kali dah wake sing liu nyatu kapeneng cai reh kene penglaksanaan cene maten cine pangbuka sihso ada macan singo beruang apa luere seisin ngalah se Tomu lo patut mesbes mukang-mukang ukodang caine wake kalau megedi kalau kalian wake kemudian cokore dewe robek Joh yang lain kemudian yang mana sana pelai bang cokore dewa nabi oyong malu, bayang ngomong malu deh. Angkian yang ngangsur no. Oyong malu, disiang tonwenten matur nabi. Aden yange, diaratno ke sari. Sampun panggih hidayah. Oyong malu. Boto boya. Aden yange. Ngabok keras, wih, ngabok keras, yang lagi tebak, sayangnya, saja yang tebakan sesa, murah basangnya tanggung jawab. Ijo katen bakato keras, doh aku mando nenten gelis doh pemargi ni deyari, jak ngiring tuturi, doh aku pang tegasep. Mau ngabok keras yang sang bani? Wenten titiang ring ngungkur cokore dewo. Gitu pamannya mana? Inggih titiang ramen. Iraga terus perintah tunena ngalih bunga, tunena ngalih tirta, jani iya enak-enak dini tidur. Dunun ya dunun. Ya.
Ian. Iki ni mati gerak jalan weh. Iki gerak jalan biasa nak pulas meteteh menguteh doang. Ya lo. Bangun. Kengken weh. Oh, gigi ni made kumpanyo po. Molomo gigi ni. Tadi bang, kita pasare. Iya, betul. Bagaimana unduknya ini gigi begini? Dadi banyakwo, dadi. Ngomong naik ngomong. Hah? Apa kalau pakai apa? Ye. Weh. Do bato. Malu. Nih jelemon. Nuk ini. Borin cang yoi becol kijo jadi dua agung istri ring kini mati barengan bitu ring bokeh tuang. Bawa dong wase ketian dan neno gitu. Ngalih tirta kepura. Si bengane ni. Ketian boh. Yo jadua jangan ngiring ide dua agung. Ngalih ya. Kelaku mati bode. Cang orang gigi saya cang uyang matawang cang berak. Beli rawit. Ingin? Aduh, ide dua agung istri kadang dunian ajak madeng. I madeng ngiring. Main ide dua agung istri saya ngadong. Nah iki jo beli sing nawang. I made hilang maro. I madeng ngiring ide dua agung istri. Netako ne iluh ide dua agung istri. Ide cang sing nawang. Yang jangan haluk kami bencina. Kadang-kadang lah samrak lagi menyumpar sana. Ini jelemu lengah. Udiang kamu mai. Ini yang lapar. Nandok ketuangi bot ira tuh. Buat. Ya, nyai ngubar dagang nak ya. Tadi telah mulai dagangan ngubarnya mana tuh? Awak lu dong apa keris gitu? Naik. Nah, coba main. Keris mainan. Mau tagihan kengken ni jelmone nih. Nyerang. Aduh, saja jelmo lengah aja. Nah. Tulungin, ngejok na bundo. Ye. Tulung.
sakit udah. Wale. Wah. Ale. Kakakku, ungu, aduh. Kau Kang Boy. Madai. Ijo kalih. Ijo ale mirip belok kena dia ngundi uwo. Bang sing ngalang joh ya anin ya po, anin ya. Ya mulai Pak. Yen ilang anak apa pedalang. Ijo kalalih. Nyen kalori. Lepo made. Hai. Betulong. Ngayo nak bunuh di bantingan. Hai. Iko balik madot. Lemo apa nih? Nak. Ye. Sina tawang nih. Sing. Anak bodoh di bancingan. Ratu Sungkolo. Tiang. Bercicang undian. Awang apa cong? Tawang nih. Sing ndelendane kriyano patih pertama. Ye, nangkil nah. Nangkil ae. Lungkro. Nyen sini nyen. Titiang ipo mamoran minaten sebut kanan. Uli di posisi lo. Inggih. Pecalang duwe puri jeneng. Inggih saning ini titiang sampun Benong ngejang ciri itu. Inggih. Tung ipo mamoran jeneng. Titiang sampun Ipo mamoran. inggih. Aduh. Tomen ya tangkel. Engke. Lebihan kendurang dasar dipan sing ten ngenah jelemone. Kenapa dong? Gitu. Puniki tekan duwe maco. Niki tetekane. Bener tungkat. Ye. Kalian kon itu apa malu? Ngenah jelemone. Kenapa? Puniki tekan duwe atas bawah maine. Atas bawah. Pate sipone pacoan nah sipone kemplong inge. Yang Nabi. Mai. Nih bo. Nih loh nih. Ini siapa Nabi? Jok. Men ngejuk ngigal jelem. Saop. Mongong.
Kalangon kagagal kegugung. Benar memunyi kan ya? Menang-menang sampuna agak gugung. Sane muani pun niki sampun pianak titiang. Ani serap pangki. Inge. Muani. Niki sane muani pianak. Hei, kaki jodoh. Ni muani ne. Inge. Sudah kau kengken untuk kemai panah. Sampun ngapi. Dong kengken untuk cingai panah. Panah tonen pragat belekado kin memene gitu. Sapu niki nih memeni pun kan beling lah ada sambut wayah beling nih. Saran ke bu pidan memeni kalau mengiring lapana harus kelincak malu menjalan gitu melai memeni pun ya kan dibencingai jag lekat panan madancap kendan pun bungutnya itu. Ternyata ia luung aja. Oh ning nai. Ngong. Paling ale uli tumian kijo. Nengen. Oh, ngerti Cang? Waduh. Ngomong apa ya? Kemudian ngajaji bahasa Jepang nai. Sane istri pun niki. Koyo wenten kion. Nye. Ida duagung istri saking puri karangtunggal. Puri karangtunggal. Inge. Ini do nak perot cokor. Apa gagang pokor? Kini mah ngoyong si manudinya. Belum matur kemudian malu. Enggak. Cokor ini. Ane buduh nih pianak gelah paman. Aduh. Bangun. Kemudian dia mau pengangguk kene nih. Sing kenapa nih dia mau ngingetin ibu? Dijo menerahkan tamu man. Ilo kungkan bubuh ilo. Ida sungkan budoh gitu nah, sungkan bubuh. Sungkan tepang net. Wah. Cina matur dijo ado balia. Sampun nabi nyenantuk di tiang mati. Wah. Oh nih. Dopo ngale bal-balan. Ale bal-balan. Jika ada di Maradona nih. Cai lengah masih. Dopo ngale bal-balan. Dong ale balian. Oh, balian. Man kengken kena kini. Ale debab. Ale debab. Oh. Ubat. Niki kocak sampun wenten tamu. Karena si kalau ngatur orang ubat. Kamu angon ubat, iki nenek angon ubat. Apa kelangon cening? Krisyo. Keres gitu nah, Krisio. Cara penyanyi kalian sih. Keres ada nenek keres. Krisyo. Wih, kengke nang aturang ning, kengke nang ninah tamone. Oh, Tiang. de mitra jepret. Kengke Tirto Mitro. Mitranya jepret. Oh, kudang Tirto nih. Jepret. Oh, what itu. Weh. Sore. Sambung, Buat di dewa malupang seger nih. Bersama. Nah, Nih ngupang kami dia
Sing mekadau. Apa ni? Sedo itu dua gong sedo. Yeay. Oh. Enak. Aduh. Bawa bungut sakit gigi senja gede. Agak yang makecok gigi cie. Ros kan gede bungut wog gak gitu. Ay Krisio. Oh. Hijau bakat sini. Kenapa nih Dewa ngingetin nih? Terus yang ada lain pusakan beli nih Dewa. Dia cai ini tuh. Dia cai man keris nih bang cipi anak sini. Disampun mau nus pusaka punika. Wau raris makletak ring manah titiang. Yukti ngangobin. Ipun nuenan ratu. Benar. Awinan yang abo di jo bakatang cai ini. Sapun Alela. kenggen. Alila kira. Alela. Ning lah gitu na alila. Wenten pusakane puniki, sapuniki wiwitane. Pianak titiang puniki antuk titiang nunduk. Iya. Inggih ipun raris nyungklit pusaka. Keris ini gelah yo duduk gitu. Belawar ada ni. Cilengah ki. Dados kenten titiang Sing belawar. duduk ada ane. Nenten. Duduk wak sing ada nang panah. Mau pilih sanadan ki. Tung tiang belawar ada di panah sini. Nenten ipun mewasta ijambe layar. Oh, Ijambe layar dan belawar mesate yo. Belawar. Di bang nawanga. Nih keris ni druwen ido Agung Putra anilang ruang daso cibana ne malu di Jawa Kaci. Kelah, bro. Apa kone? Gelah lang cempleng. Gelar Agung Putra maduwe. Gelar Agung Putra. Nih yo ngaku Agung Putra. Inge. Agung Putra bungut uwo. Nyet ketunen cing gui ban cine. Wih. Sejabo ilo pegat bong cine diajang cing raos teh barawa. Nak ngudiang cening cemplang-cempleng. Pusaka duweni itu Agung Putra. Cening jeung cempleng gelar. Wah. Bang. Lah lunas mico kemergan gagangmu. Apa? Lunas mice kemargan. Aku ke Glogorna. Nunas ijo itu di Pemerajan. Oh di Pemerajan. Agung lendangan. Layan kita udah pinunas jalan aja ke Merajan aku. Rarisang. Pemerajan. Kadi kangek titiang ngeton subawan palungguh cokori dew. Menawi teu bendu, menawi disung kaworing pakayunan yang wakak kedados. Piceuyang titiang bocah. Paman tuh. Uin paman panruh kabeh gelah. Pamar ke subenawan. Abulan subuh cening mau pamit kabeh gelah. Gemu karang tunggal. Kayang jani sing adota. Sang sayo dadi kayun gelap paman. Gengkian mirip pejalan pianak. Yen sapunika
pisan ketunin mriko ke Karangtungan mangne Pretiaksa paluco di uring kewentanan idean Kayun gelas sing adelen. Lakar tut urip pejalan ieu cening. Napa mekas paman jani? Lan iring gelah pangsideg lu Karangtungan. Terus mah. Panumayan lalakar tangkil keburi ke ibu calon matuan gelar. Mejanji apa aja Yadi? Yadi sing bakat. Kengken betul medayone. Bani nangkil. Jangan guru tangkil kubur yang sanuk ngikut paman Pati Agung karena Gusti Pati Agung itu sapu lumu nak tangkil. Di paman Agung subuh ngemaluin nangkil keburi. Yang jatuh sinah yang ngumpul-ngumpul petangkilan. Main nangkil. Lanjut. No magang cuecan bisi. Aplaka dipuri saja penasi jauh-jauh Nyo kalau itu Agung Putra dong subuh itu Agung Putra kat made-made nguli bidan di pondok kok. Ya apa nak madan nah dikese sana sangka. Karyo dadu jani. Karyo pekerap kami, karyo pabi seker adu. Yang tu adung itu kan. Ya. Sampun penyor sami sampun mapasang. Ini rawit lah pokoknya ini. Nggih. Ya cara foto kan yo. Siap rapi. Tamiu boy ngada. Inge titiang. Kasing baru pengayahe. Inge. Patut man kopi gana kopi. Inge. Bo masan yununas lungsuran pamahan nasi. Nggih. Yen ado mapan-apan dong gitu. Inge. Ya. Benah hang cau catat sama kerja. Sampun. Subuh Sami sampun macatat. Bo catat di. Nggih, wenten makde nyo catat di tiang beras sampun macatat wenten basa-basa sami sampun macatat. Kejang macatat. Nggih. Tongos nih bo benar. Sampun catatan ampun aturang di tiang kepuri. Barang-barangnya. Nu cuma Nak sih gitu. Atur nama kejang. Kepuri atur di rumah nih jang. Coba. Orang ini. Ngomong wedang, kebon namanya. Sudah wedang. Kopi. Inggih. Wedang tani sing isi gulonya nah ingat dah. Inggih wedang. Tahu. Oh, jangan nenek. Dijane kuang kok payah seneng ukur ngare. Gitu. Dane mulo kemekas, pemucuk ke mulo dane. Nah uli ditambun bangun desa nih penyore ngamyar medre ngantek mai di Jabopuri Liwardo nih yo imamuran nunuk kando nada banyak-banyak enganya gitu nang tiang metakon malu takon apa kipok ingeng tiang tekone dini dipuri sarwo pepenyorane mekejang metancop dini kelado gaya apun nih aduh sangkalo mau balik kliane mau takon aduh ya benar gitu iklian benar nengorin banyar sing gitu nyin dadi klian nang dengawat muncuk pro kang ini nyin sejabo aku Karyo Abiseko Ratu pemekas Sotone Abiseko Ratu mekerap kami patut ido malu nikel karyo kerap kami lengin nyen buen sejabo ido Dwagung putra ido Dwagung istri sing keniang kengken kan keniang
Sing. Adin bener nak man ngano apa ada menak dogong istri ini gitu. Sing bakat. Tapi sing bakat tadi buongan Durus pengerap kami. Duh. Payu bakat sing bakat anak payu aduh sakit hati. Jadi ini negah ini negah. Oh, kenapa ngingatin? Nawagang titiang sane mungkin sampun napak parukan durus sambeli mau ya Semua amekas amal ingin ya bordel itu masih aku. Kenapa ngingat di kengken sing pesumuni? Jansing. Ane istri, ane lanang, Nelanang kini ngantuk ngelingan. Merasa-rasa yang benar. Merasa-rasa sapu nabi. Rasa itu dua bung putra rasanya. Paman, di subane pada tapak hangkil diajeng gelah. Dadi mekletek eling gelah. Ring sapu napi. Duang dasa tibanane subaliwat. Mijil gelah dipuri mulut wah haja iadi. Buncing mijil cokori dia. Benar. Buncing gelah mas dipuri. Sake wala lacur. Ni tuai mamoran jelem ngolong. Ritat kalau gelah mayusa pitung tiban. Ni ngiring ke bencingah. Ya imam moran itu ah. Menapira res. Ke di bencingahnya di beten binggi tes angin aris nyeriap pulas ya imam moran. Ritat kalau ya pulas ada jalan motor ke kewala soleh. Jadno rao. Sapu napi rupa ni pun. Nah yang sayang ada sana mode jelag ni ya. Anu niki. Mana? Ini sapu napi pun. Kesaop gelah. Kepungsang pangsing gelah. Mapan gelah tan pramesuka paman. Kesaop Jokori Dewo. Benar. Kepungsang pangsing. Saja. Ipun nyau. Nandeng awak tudang tuding. Lih banduding. Ampun nang enten. Tudang tuding itu metegas mencelekan kok. Lih banduding. Tujuh kata ngon. Ampun nang enten. Benarnya batis sama unding. Ini hari sapu napi. Mapan gelah tan pramesuka paman. Di lantas gelaman mepelawanan. Gem gelah pipen yone. Amis gelah pipen yone. Kadennya keles kulit pipen yone. Sake wala nung kali. Kukun gelah nekat di pipen jelemane. Pipen ipone. Bener. Duang kaso tibanto. Sinah dikat di pipi madan codet. Ane codet tuh memaling hidup bidan. Apa Ali? Apa? Codet lalin di tiang. Siro anaknya codet gitu ora. Nyen codet. Pangan gustikan. Wentan anak codet pipinnya. Tani codet. Inge. Kalau biang ini. Kene Nyak inge. Orene ya unuk. Unuk benone mawe nang cing raos sang codet kene san nyen unuk. Ini sapu napi. Tugas bener cenik man barak matene lane sengketo. Oh sakit penyulian. Barak matene sing adu ubat cara jani. Oleh sang subuh sekar, subuh hilang barakne. Lipidan kat jarak bakat ango ketul matene ni barak. Kat lantas ke pipine obes peceh ni nekat di pipine mawe nang codet nak keto yen unuk Itu codet ane. Nggih. Ulian tatat peceh. Amat yo galak peceh. Layak pasang peceh pipen dane amah peceh. Paman warga.
Ia nunut duang dasa tibana ni subaliwat persida bandelangan sapan. Mapan merasa ni mirip pejalan gelap. Sake walu paman. Ni ngobot duang sakit kayun gelap. Ritat kalau gelah ada di pondok ini mamoran di pesisi. Malih yang nak oman. Aja Yadi perot. Ritat kalau nguru Kang Yadi melajak pejalan paman. Buen teke jelemane codet toton. Ipun malih raos. Sing ada lem kuat jelemane ini paman. Baosan mangkin. Punapipun. Kecacak gelas kebayang-bayang kanti ngemasin wek. Lamin gelas sangkanang jelemane ini. Wakuk, lugro dijak wakuk. Rasa sing ada galah lewin paman. Long, sido jangkap lampun bebawasan duit tunas titiang puput antuk titiang mana? Melingeh cokori dua orang kuliah. Bang yang titiang muputan. Jangan ngawik ki. Jangan awak-awak jangan ngawik bang dewok yang bumi ni. Gelas keburi paman. Main. Hei memoran. Daun payah-payah makejang gede kumpulnya. Jakjuk lalu menyaya kok. Main. Laluin. Oh, jauh. Men malu. Yang ini. Budaya neng yang bo. Yang nak bersenya yang aja melaksana kok ini. Ulian ni bo. Punapipo. Ya dot ningkang mesrano ban yang oja aure nang anten aja nak perot ya pengan ningkangen buri karang parot dong ipun sane cora yo mana ngore ngore ke videonya nih ngoyo malu dini nak yang kau berangkat ke naik haji aduh doi gede kukul kejar jajuk lalu aja Mangilang san jelemone kene-kene dini dipuri. Matiang sol. Matiang. Demam.